Right, nibeno ntuba kwithira nindi ukiona akanya kangi yake akwatanira nauni na nitio kinene kwithira nindi uria ukenda mumba kwithira nkikumindeke mantu mwanya kindeto cha Weru thaa imwe ndi mbere yaratwikiritie urito kindeto chetu Weru. Obichiya mubunge obore kuramo gutariria kigina kimilioni 40 iria chiathurire gutungatira into mwanya. Munini wa speaker na kaba ko kwera Rais Ruto achie bari na kawira kire ndiunge Kemiru. Akariba ntere mwanya Kemiru kwa togeni Rais Ruto na kwendekiria mantu nkabo. Julius Bijewe gutariria ngari ya DG mutumani irachuketo Nairobi onde mutuma ugete akaithondekera ngari ya kithirikari wewengwa. Unatoa madhidhi Weru ni Maureen Komena ningetwa PHINEAS. IMAANA na Nteto wetu Weru thaa imwe ikambiria ichuchungwa. Atongeria kadhumba bagi siasa batongeretwe ni munini wa speaker Meru Mwenda Ali na MCA Timothy Mutweri kabakoi bachumirite kwa toeni Rais Ruto urio kambiria ndiunge ike kaunti ya Meru ntuku yaro. Atongeria baiba kuromba Rais Ruto achie bania Buruni na Gavana Kaira Mwangaza bakiwa ategutiya atongeria bange kaitano kauni bamenetie miario ya Moses Lichoro yantuku yaro bakiwa akakubaga ni onto bakuthingatira giko kya Daniel Sniper mwanike Nteto Marion Karugi na utuambiria chio. Gavana wetu no kuintimidate MPs, kuintimidate MCS, kuintimidate akariba Meru na ubathomera. Kubona president tuwe kuwata mbaru weyete Meru. Tunakuomba kwa heshima kubwa usifuatane na huyu mama. Huyu mama atakuharibia. Huyu mama atakuaibisha. Gavana wetu Meru family yake no chunguzwa kile kukia Sniper. So president roka etania we Ameru bomba kuona yakako ibebya kunegelo nonto we nawe ake akwethora mtu no chunguzwa na nyawe ngona uwele thimbo ciawe cio chunguzwa idisi hai toe kanya munene ogawitania noe athirio chunguzwa atige guthukia lionge ku Meru yeyo karaka ko yito mutethia. Ni bamwe batongeria bakisiasa kaunti ya Meru baraba sumirite kwa toeni mukathe wa Nthiguru William Samoei Ruto kiri ndiunga yawe ya ntuku ithatu kaunti ya Meru bakimuria buru usiebani na Gavana wa Meru Kaira Mwangaza nonto bwa itumi mwanya. Royo mandram Gavana no thuranete antu Meru yonthe bakuira MPs betu mbu na kuyokararia mantu yara MPs betu baretete ndene Meru. MPs betu beyete kurura barabara kurura TTI kututhetera tuona roe tuona lami lakini bishop woto thurero worongo yo no thuranĩtie kundi kĩawe kĩa kuya kurumana na kuwa ambuke anine ria president agethirwo yite no ntwaririe senate ntukwira oraria boya muno no kirira no rera speaker wa senate uramwira witite within kiumia kimwe ukethira we kuringanira MPs ba Meru mapasta ba Meru MCS ba Meru na tongeria barabo onthe ba Meru wakikisha ubaringanira na ukuwatanithia Meru ikwanjiriria kuruta ngwe iri into kimwe. So nikiuria yakwa iwe ya ntuku no ntugia musemanio ni president tafadhali era president itowatanire na MCAs itowatanire na MPs na tweritaniria ngwe na njira ekari una u no ntubira nkumenya inkomya president yete ku launch project cia national government project ire yete acio isia MPs itesia county kinyaga nini cia kuwembia no ureterwo uracokia kwa MTF uracokia bo Nairobi we yo mwire cia kumbia wareterwo na we kureterwa of a million mana mwanja no cokeria kwa MTF ugiakulota mwira biu kaite no kau atongere bani bakathite antu bawendi boboya baraba kuone barono kiringari yangu ya munini wa Gavana Mutuma Ntwethingia ira ikwirikana utukubo kiraruare nirajukitwe yikwa kuthondekwa ni kambuni imwe muci munene yo Nairobi ikangoda kwira antu barabara umbre kuteka ngari rere tete Kenya Toyota Deputy Governor Meru iyi no tuko nigenda ita kurea marando ya Kenya Toyota iboya ntongo ngwira baritire kona ni bakaritie Meru na intobia Meru
so niangenda kuwa ara county ara itirite yeka ikwenda muntu ayugire sheria njareni nontu mwangatha ikawire ndibute ngabana ategutangwire reo ire bat kisheria ayukia county atithe ngui na intobia county urakwenda obia mucioke so inkwenda kuria tongoria betu baraba MCAs baraba ndene county assembly bete bayukie na dharura sheria ye kuhakikisha ndibute ngabana na kona right ciawe na haki ciawe na benefit ira bati kona cionthe na kunenkerwa na kinage thaiki inya itumirwe nigenda omba kunenkerwa nontu koya ngare ke atena ngare yo tumira thai aitumira ngare cia kuromba na elali mbia irio cia county ira tu taxpayers turite nigenda tomba kona service mwananchi wonthe omba kona service kwina circular ire ikuwa deputy governor ena right ciake kisheria na unio turi thai nontu meru ende uti wathani bweku meru izambanana county sheria igothiatwa utebi gothiatwa muthia ni bamenerete bamwe bakariba kaboito baraba kwani bakunyamaria bange na kubabuasia munorera bakwariria kioto kia mututigi Bernard Sniper borwa ningi turonere giari euro tuciete borwani na tubere iboro sniper daito kumeiba boro sniper na tubere batu tutia miuba kuthwania ungegera itogwa batulwele bakona yagatuma miuba kuona utimea kuia wendia mwana wa ithorwa then boyo tutaikira urabora taika yoro so kundige kwitwa MDF na mborwani irera aracia bene mborwani ingi ikumeipati kurira cia tumi kureta mantu ya tukere meru ya sniper na batu ni onyo tuba na itwetere nyabo bawatwa nontu tukwaria family ira tukamea kunya ba ya mwana ora sniper threat bere yakwa wo mora aracia tumwire gibatu twetere ake investigation cia concluded na cia thira inyawe twakwira na thai antono monka bae bangeshima urethwa no support mama kana va ingwe ku na batu mtu ondo nwe na bibi mero indo na sarakasi batu tutirendo support mantu yo theri na yatina mana so urethwa no kwendia bio kwendia kenda wona bio kuona ke mtu ondo ya uwe na morwani ungi jipange nontu twamua kwenja twakwenjoria reu na thina icio ndoete antu baba kaboito itweri na itukumenya noroete mwarimu kaboito no shunete antu miunda kaboito na itukumenya na mwana okwire no mo barabara ya irantu so ethro ibonganire na moro ani ungi bo moro wa ukero twekira giara rito no ntuibwo kwethia na batu tukamwa kwenja twekwenja tucokie na raumira wirigira mtu mushumari mutwe no twaucokia na twina uwezo na twina power no tena right any right ekuya kwanda ya na intimidation turene shetu kana area eturi kana mumeru wende arari uanto barabara cioro kabuito okia kuthwania atwe cia uo kuthwania itukumya na uo umite kawengirwo kwenu ukira ngogoro wa muntu wegera muntu mushumari kiongo nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kinyua. Angero kuna temu bunge watiania East Mpurwa Bori na MCO wathwana Jim Choini baugite ati kwina gikundi kiathukangia kibanganitwe kugira tungiria ndiungene ya Rais Ruto ire kambiria ntuko ya Jim arigwa rwanyiro karia rwakawira niro MDF ritiritiro kyodorana kyantu kugira tungiria baraba ketha bakimarakia gabana kawira Mwangaza mukiwa mithika na Nteto yekilika. Tukurombora keri nonto bwa kathina kwende hiro tukida tuijoka irori ingine tukitana mbere ni ati ubichi ya mubunge wa Bori direme tugutariria na rakigina kia kwe milioni 40 kira kia thuri mbeche chia basari na utheru kethirite nindi gitumiraika kuringana na mutali mathabu wa thirikari milioni 7.9 kuma ke milioni 12 chia basari agithomo kia bondi ititariritwe na kinya milioni 29 kuma ke milioni 78 chia kwagirithia chukuru ya primary kinya chite kumenyeka na rire
CPA Kadungo ariwa milioni ele ni chetirite ikenen karnairwa wakikiwa kibabioro binana kinyanto awe kangari obichine cha CDF timao kinyachio otimaratathi ya kona ni apura chedire chitumiraika mwani kitu Nteto Boniface Mongera netirite kuna irontuborido na nautoa ripoti. Nayo bisi ya muthoji munene wa mathabu ja thirikari ja nthiguru ni Kenya Auditor General Nande ni ukirite kibendera gitune iguru wamba no tumiri buthu kuba mbeca cia mwingi gicione bunge kia Buri kaunti Meru ugukaria atiri kiripoti rikinyirite methe Nteto Weru TV uguru bwantu kwenarua ni rene muthia kurekerwa ya mwaka jo kithirikari 2020 iriona ni mung'ara jumune jo mbeca cia mwingi ici atumiro buthuku na inya ingi cia kuthurua vi Nancy Gathungu warwekirite kirore kurekero ko ripoti iji nore muthoji munene wa mathabu ja thirikari ariuga mubunge mugambire ndekiri uroni patron CDF bena kamiti ewe kumakire milioni 74 batengete ugwita kuithithia skuru mwanya cha primary utero wa Buri milioni 59 kishomba kwithura cikionekana citire ngugi iwinge milioni 29 ya shanyure roje. Oho, Bigathungu arita na mbere koroni kuna umbikyo bunene shiringi milioni 7.9 cia basari ciana ba university ya TVET milioni 4.7 ke ishoshenekane mashukuru ne mkoroki okere report ici ishoko economy atiri shiringi milioni 2 ici atumiro kuthia biro bina bya withire bire bya kwenjera marinya na nyankoro kuthia paki kirito ne bine bya CDF rotero atimao ile Toronto Auditor General to kinyaku batane nkero mauku batone kandathi bao otimitaratera utumiri bwa mbeca ethingatirwa na inyankoroki byoro bibyongwa bitonekana bonge na kiri motonga na marando ja itokyo bunge kia Buri ripoti jo Auditor General ironanire kwa kuna chekirio ya shiringi 793 igana 49 ire expired na kamite CDF mwankira Nande taithia gerekeria la komishokeria na muthia jo ripoti ya muthoji munene wa machabu ja thirikari arende kithiria kauga atiri kamite mibango no bangania CDF rotero wa Buri ithire karanthe gore bangania no bebo bwega ithire kerekithania Nteto kena ntu ba Buri omba kwithire beguneka bo bwega na into be thirikari ke report ya Nteto TV kumaja kingine na kineke musho Nairobi mbita Boniface Mongera. Tutendeni akaunti ya dharakanithi na areane ndio rawa chaga gitekia ungabana akaunti ya dharakanithi Professor Erastus Njoka na wetia siasa baraba chindira kithurano ni kithiru kuata mbaru watongeria baraba ringero kura batio tonyethia siasa kienda bomba ko iria manifesto chiono ngelete weageta na mbere kuata mbaru ngabana muthomi Njokini ararekirite na kuwa kithurano ne ke mwaka yongirele 47 kithira kiro ya gitekia ungabana oringi Paul wakabide na Nteto Nkoroki. Nura wa Vice Chancellor wa Chuka University Professor Erastus Njoka na ora wa rwagira giti kia governor wa county ya Tharakanithi kiri kithurano wa ikuruku nuntu mauntu mau ni mamagatu mau kukubwa na rira nari Vice Chancellor ni narutire mauntu mengi muno mbetithitwe ni Ngai ni nabotire ku make sure Tharakanithi ikugea na university cire iria inene ninambiririe ndamu ribakathita lakini naumire ofisi etendeku nderirwe nindeku na runche kuri guntu komero kuthie ngangathie kuona kana ni rukuthie runche ru ni rweterere gutumirwa ni university na community. Njoka akiuga kathi na mbere kuwata mbaru gavana Njuki kiri urutingo webo wake atakumukoria kinyegi siasa Kauko Tharakanithi ni muthomi Njuki te ndwanwe ngikira mauntu mengi nuntu anwe akwenda uko gukura wega moroto wawe nauga ganga musapoti nikenda gutikage na untu kuga professor nuntu ni machindanaga nwe pingamizi ya maendeleo pingamizi nuntu gikeno giakwa nire antu metuma progress na kiri kithurano tukuwata Njoka akiuga nae gatwa mbitino akarwira giti giki kia governor wa Tharakanithi liri iribo kwa umuntu atikauge professor atirongama nuntu kulwa uga professor te arongama numenyate na antu nimo maugaga nantu maina ndalilinu ruta wira waku nikenda wira waku withirwo munene ukira wa professor
utikubenia ntu kenda riu kampagini nuntu nurutite wira lakini tukenendelea kupenwa poverty igatura uko gwetu forever 27 ndikwenda kumakia ntu nuntu antu maria makiraga kana matenda gwe akurunga mani menda kumera Thaa ino miaka ino 5 na ure ini na politics miaka 5 ingi athira antu mambira ni makumenda ngathie kenda ni matethia kenda ndumira meciria maria ni namo na ndariri cia antu ni cionania ni makwenda akiuga kiri barabara ngigite kia gavana kiri kithurano tukuwata no ewe nkari iguru kimaendeleo kumena anante kwenda gwe compare na muntu wa muntu ni mube binya wawe ni ngai andu mau monte wa mbira bwamo ni arata makwa na ni mendo mbira ya one by one ikire ongiririkana ongimaririkana nakyo ni kuleta fake documents to the people ile igatuma mwishoni EACC ingane na mona malibithwe ni kurutha kauntu kanini in the village gagukanga ya antu maria marina ndani ya mashinani kana ni kurutha kiuntu kira gigatuma antu matirikana ikagitani waku njoka tariritie ni history ya nthino muntu atikethirwe arari utongoriani ni anyogoririe buria andu mangitetheka andu ta ma professor Njoka maria maina meciria magutethia nthi withirwe magwikirwa assigned na kuriwa namo liu butibua ni twenda atongoria marute wira niyo nirinde kumatethia uria meadio ni mwarimu na ninge kwira ni mwarimu wa monde liu ni magerie wethro kuri bantu ninge matethia magona na matethia ni mauke na ngamera 100% bravo ngikarika nkiripotera Weru TV kumantere chatharaka bitu Paul gwa kabithe. Alright, na nikumira kinde tunende Paul wakabithe tukutatukiona akanya kunoka ende nchokerete na Nteto ingio kedro gitakuraya. Ukipata baridi nunua mabate, ukitaka usingizi nunua mabate. Mabate raino ni raino ni raino mama, mabate raino ni raino ni raino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino, mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance.
kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwi nawe kana waranirie natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Oi, masa sopa, tatigo esira ya no kumaka ugo. Vare riangara na Joy Max mwevoko. Wow, mona Joy Max mwevoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Mokaga uoguo. Joy Max mwevoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyeria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwevoko tukenera turi amwe. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. We wish to welcome you to the Meru National Polytechnic for our January 2024 intake. And you are all welcome to take our courses here at the Polytechnic, and we are ready and eagerly waiting for you to enroll with us here in Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic invites applications for various diploma, certificates, and artisan courses for January 2024 intakes in the following departments: Electrical and Electronics Engineering, Open Distance and E-Learning, Odell Center, Computing and Informatics, Agriculture and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Applied Sciences and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design. To apply, visit our website at www.mnp.ac.ke or email registrar@mnp.ac.ke. You may also visit our admissions office at the Polytechnic. For more information, call 0719-347059. Meru National Polytechnic. Technology for innovation and development. Tuchokerani ati akariba karumo tigania West barombete atungire ba Meru kugia nabire bakyuga nende ndochioni ukuremia witi na mbere bari wari toba moyene bakorea kinyago chonyomba cha ukombara gunto kuni ontogote na barabara injia cha gwitera bakyuwa abaingi bare to guchonyomba kinyakinja na kuiba kuromba dirikari utegero ontobo. Karibaba lailoba na ntura ingire bathiurukirite wondine ya Thona tigania West bawete kinya kethira cukuru ya Mauritania Kiobundi note karumo ria kwena bo bate kugundika kinyani ni nonto aritwa bate kulika nyumbene cio ira bakite cio komberethania nonto bo itumi mwanya TTI ni batere kwithire wete kilomita 3 square lakini nonto ba wacha barabara tonyumba twakina lami kilomita 1 anto bange baeta kenjae na bange bakaremo kinyigi guthomera TTI no ntuba wacha kuntu kwa kombora na bila bie na thina bionthe mwesimiwa iroe barabara
na stima na rimwe itukuona aritwa bageinya ku lakini aritwa batiko ya bakombora nyumba bara ya kuthama rune no ntwite na stima ete na accessible barabara ibaturia lamine baomba kwa access barabara ndero nina rahurite tutaite rure twe no tutekio na utala mitaro eu ya roe tutura lamine batwe turaela na mbeja twaita muntura tokomena na thimo tukakundekela mbeja kayene twamwelera aito turaidibito kwenda nkoroki kuringana nabo ikwatwikite no ayanite transformer ndene yetora ria lailoba na rendene mauku yaku yetora ria lailoba wayanite transformer batwe mheshimiwa Buru tote ogerokwera kinya tokea kwethera totora na arambere kinya twetete yanjere cia mero ai batwe tomerage kuwa twebana no totogero kwa ibisha batwe torithaga jongo bitoria koro tote kwana bya kwethia mheshimiwa okea kothiata inyamanto ya Buru okea kwenda wetanie kinya to maskulu nao nasare batwe toria chiere babaethe batwe tote nana nasare nate kwenda kwetu ito Buru mheshimiwa bila byo to maimbi batwe tote na stima nao akoro beto bamba kwenja ireru ende katobagira katobatoka ende batwe byo byaje vedia nasare Buru mheshimiwa tote na thene nya no ereko tote remi lakini ireru byo byakoro beto babala ikatotoroka na ciamera ira ciotumira kuthambia ngari na bikibiki na kinyo kunywethia ng'ombe bakiromba atongeria bao kurika no ntubu muchamanio nayo ntuku eruyo bao ciere kuthero ikarethi ne athukire iro twira mara na kilomita 3 kwa mwakorote na inya ukamata motongi anenka na ira mbeja 20 thiringi 20 enda mitongi 3 60 akaria muntu na inya kwa akaya watia mbeja wenika kwa nyonta nonga kundwe na atori twegeria kabisa nya guchwotethio kinya kiri MCA wetu ate kunwa aitwere itoringire wandi administrator thimo tukamoria ri nowe na uge ke batwe nawe twobati kuringira wandi administrator atochugurikira kiroi batwe ndi thai roi turita kilometers na kilometers thenera twine kurunya bakuru twine nyanto mono ni tiomba kuona roi kinya mirimo ito ambiriretie thene chiuni ambiriretie ndi kutwingilia kati ende te kumenga isibitari bwa twakira nkuruki cia kumama kana ne atia tochugurikira itone roi ro thena ke katutukuona nya engineer wo twailia tumenya inaruthuki kana atia rwiromba reo kiri atongerie bao muno mubunge Daitari John Mutunga ikaiteneka raisi eregeri wikinyethia nturene yao agatumira barombera maweti na mbere kenda chukuru etete na mbere okureba guna ethire aituromba ira nture yetu yone stima aritwa baombe kuliga nyumba cietu aritwa baombe kuria ko tone thiringi nya batwe bone barabara ya ubaturia chukuru utebinge tukwenda okaria munini orathaira twakilishe daruterero raisi Buruto arerie ke raisi weto ambe otwilela nonto kwena barabara era yete kuma kabaone alafu egeyera modelai deweke na maya ginyala chathorio etra naro komenya Buru mheshimiwa eto ginyagere mheshimiwa rero kona raisi yete nonto bwatiti ai no batere kuyukia atua hokailela barabara yenga logo kuma kere chwene mwanka ya kinyala chathorio primary school ilelo boboega nekenda kinya batu tomba waka tunyumba tombo komboro tombo tethia TTI nonto tomba kwaba bakawa ye batia batweta chiara obi komboki nande raisi weya twetekeria tukwenda tuna mutasari yongwa ototethie kiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika Nangino kuni atea kari mwanya kumantere chemero ibarite ndionga ya Rais Ruto ya ntuko idatu kreisio bionde kenda vya kaunti ya Meru akaribai batarite manto mwanya yarabaringende Rais edraite gaira nerabagwiti bakwenda ukaripo kwana kongelwa ntere Imwe mirandi agetumi kwamberua na kinya kureka amona kinya gutigira ntere chidirite kirumero nempanga ya roiro kwira ne ndure kiona ntaira batu a Meru manto jara batu promisite jago thithia mantu ja ndamu jama barabara tureba ake mwaka juju pedra bata implement jara mantu jara batu irite
batwe tuketa ke thirikari ingi Ruto kumo tonyo utongerie ne cost of living na iterie ndora teu ne la iterie na ndinyi to kwaga ora twathithia ugotegera mantu jaja na kairi nyameru na thina ingi ugo weja tegera mantu jaja yunete kimeru joreta thina muno wone uri ukathithia unite leaders beto ategere into bira tukwanda meru kawa majani marigo biu abitegere kenda mumero na mbeca iria kwau turenda jamero akaturetera promises itena mpumi kira mberegerete kewe ni atwira uria university marimba itete na mbere ni oweregero bwetu bura tweterete nkubu tukona twina university je unyethiri marimbere igatukiria na yukiria kinya biashara cietu twi nkubu so ingwe expect rojo kana ntukiwe jeta Saturday arire mantu ja university nuntu ikyo keno gitu twina university ana beto bakomba kuthomera kwi batika gwita Nairobi na inya batu a biashara ituje tugokira na njira nyingi muno akeja na promises inderi uria tumenyeretie mwanka thai nontu na tuwete promises impingi muno na tutikuona matunda so itukuromba rais wetu anya miru raundi eje na turetere na tuwe promises na sisi yare matunda nontu na twirite mantu ja maingi na ugite akathithia barabara miru na ugite akathithia ndagache nithi mantu ja maingi jara eje ne miru lakini gutekyo tuona kuregira ndiongeru to raundi eje miru ekena ndionga ina mpumi njaga na ina kunibu bunge ke mukalio miru na mono mukalio South Imenti wambera buru rais na to promisite njira nyingi mono na to promisite maendeleo ja mengi mono ne South Imenti reali gite South Imenti raire ngotike raire ite kutimiza na ngotike raire no kuga na gweka kwina barabara era tutumere kuma Mikindori miathene kianjai ibarabara ina changamoto mno itukuromba ya barabara yo ni angasiwe namba 2 kwina skuru era ira Mikindori Tibet itukuromba inya equipment cheo chiongelwe no twarita beto baikuo na itukuromba thirikari yetegere ontubu ya thatu kwina nyumba iri wakwa ira thirikari wakira antu affordable houses inkuromba president nyumba yu tafadhali ciendelee na ciakwe na njira ira njega itikaukumirwa siasa kwenda imaendeleo ya barabara ya kuma Mikindori mwanga kianja miathene ni thuki muno ni marinya na marinya maingi sana na ni rais to muromba atwaililie yo na chogerenge kwe barabara enge kuma Mikindori mwanga kunate mwanga atithine kinya yo atwaililie no ntunjira yu ni thiretie ne kuthiria bigibigi cietu uturikanga ndi to kwenda atwaililie na cukuru engere a TTI ito kwenda atwakira nyumba nyingi no ntobwari twa baringire cukuru kenda bona gwa kurara uletie sana ibarabara yetu muno barabara yetu kuma Kianjai kuya miathene mwanka Mikindori barabara eu ni twaya thina muno no ntujarira kwaura kinya ngui tutirita Ruto na yetero uyu na itumweterete buru na matokeo yara yitayo no ntunkumea atureterete maendeleo ya meya kutoko mankania baba bakawera bakorwa kana MCA batu bito kwanda ni maendeleo. Mheshimiwa President watu kuya barabara ya kuma stage kwa Njilu utulira adhiru rujine mwanka keike ikawata mwanka mulingene barabara tukua promise yo kuma 2013 na mwanka tayitona lami kwa hivyo tukromba barabara yite yo the top agenda kimanto ya karirwe gembe centrum barabara ekuma Kangeta wita mwanka je Mariara mwanka Isiolo barabara wi very critical mantu nye usalama bwa gembe centrum na muno ngigira rivetu so barabara no mwanka ikiro kianjenda separate bato kalami kala tuichie ne kala kamukolon bato te barabara nyo tuturinya consensus yetu witengi ingo tarajia we barabara ekuma Kangeta waki embera wita Isiolo ikala oncho iraisi akinya gembe centrum ingo tarajia barabara ere mungene ikala oncho iraisi yonto na to aindiete dirari deputy nayo ya kusuna muntu wende urore Kenya diringi yake
ukaloileru ari taarifa nthiguru yonte turiona na batata cukuru no ntobo wacia otora ito otora kuria ndu bitegwa na raisi ko yo ekera ira atobia muntu uyu onthe bo wa no ice manto awe reka kulo thaine muntu roke ociki otora kuira ndera twaririrwe tutona rai kurewa kumegita ria tukarite miaka mingi muno na itwenyangiru into bibinge muno twacoka nyuma muno ko itwenda ku president ya areria untu bu kana omba gusuma untu ya bu tumba go patrina na tumba kurewa mbecira tware tukare onde twojurerie maratati tutura tweterete tukona ya Kenya twairie karibisha munene wetu president Ruto ilito tuliongera mero tumwe mantu yara tugirija mega muno na tutethetie na badina yara tunayo tukamwereza sana bure biga go tukamwe muno kina rito gwirito muno twina irio muno ndikuraurire lakini nyuma miaka 5 ngaine choke kaura ko na ndia ntirio bibija kura no mbo tutetheria tukaji kubakira stocha bikairio bitena byo twina irio kanaga tutwira njire kona na tukona garuji boho kana tukajitanwa njira muno cyo konza burudi yari ko urete ruji irete ciena mamo kana ara ya Indian Ocean wo tuyakeri imirimo imerabietu ya mpembe na uturarino lakini kuisehemu imo chilombere kuri yari kidogo nyemucha kibaka na njugu ngine kuna mzo wande gojis mucho domiano na ugitengari chake cha kibiashara ya Loyal Saint Funeral Services chitorete igithukanga kwa domiano ariuga kinyangari yamwe mathiko nira nende akamatire mwiri yo mututigi sniper kiongela nende siasa itibati gutonyedwa kibiashara yekie domiano natite na mbere na gutariria nyomba cheke ile cha kibiashara oyu yango ine ndi chidirete kyunangawa mutugi kare na ronoro Mucho idomiano rani msiwe gojisti na chumerete kuangari chawe changoge irane biashara ya konokia baraba tutigete na rietu Loyal Saint and Funeral Services ne cheido kero tuko banjuma mviru achuga kodinga no tweria boreona nene siasa chitonyidhere itwe gategate kitomi kyangari chawe dato chido kero na kunangwa bioni achuga ni urangale yawe atumekera ukamata mwirijo moto tigi dane mudiani kana sniper kiri maromba jaraja drete jake dithikaga jamiro kwena antu betire ngari nere jiakwa ya biashara utuko baringanga ngari ijire na kija kwena video na ambisha baringanga ngari ijire bioni ipaki ala nkubo na toko chungusa kabisa tulonile ni mantu ja siasa ondo nenda kama tire mwere jole ya jua sniper na oni ne biashara andu tage madiko kamba diko menya mtolanga kama tage yale customer mtolo keja oni njokagia nkaengeta nkamunokia bwega era ni biashara tutige utukania biashara na ndugita wa siasa mucho inande adigo turobo bore watine gitumikira kuga barabara nyanga gyangare chawe bonene gukeja kwithira niwe bamugwatanire barenge muthithire gitendo gikithuku lakini mndu gwetha kuraga bioni byangare ithatu mndu ni umona kuona ni akethwa ni agwatire o arenge ndithiria itendo etebui ninkomurekera lakini ndiuga mero tutigeni gwetana direction yu amwena bo mocho yarigwa kinya nyomba chawe cha biashara ajan kubona kinya ya mutindwa kinya chone chederito chikiunangwa bioni bonene ntukwengere bashokire baringa nyomba ya nkubo na ya mero baringanga bioni kwa unenkwera antu ba unengokemea mantu jaja mbuge netumanerie gisiasa ni migambo RMC ojo aritetandera wiketie bamwe baritwa kuma wandine yawe kubaikia skuru yote no bundi ya mitungo nyaruto baba ngadojia mwanya ni gwetikiria kuigwa batekaranja bete paga pasiundiro msijiao ondo netuonete especially in the community twena thinembe muno yandaka utonyera manto jamira utonyera nchobi kuambiria waganu mapema ninde baromba untu kithomo iki thirikari ni kuri otheri kakosi karo kauma nako kagetaga utethie
Riu wete ni buthome na bugutigagie na mantu ya indiscipline ni tukuona kinyari pregnancies mirimo ni kuingia recently tiwara tutumba kugweta kwina ana baratanirwo class 8 ugethira ana bau baire ni bakunywa ndawa ya HIV ARVs onto imurari teningite muno kumego jige shigombungi kya Southiment nke reporter Nteto cia Weru rea kwa rietwa ni Mutugi Kare Mutugi Kare na ni tukuthani ni tukegete kaira katanta kinde tuchie tukitha tuchimane kiringo na chekinya thithatu anisu no tubande to chero thithatu mone to mathithia au kare Maureen komena ngeto PHINEAS IMAANA